Kariboi District Sport Association mentakasngi kalalapat ban penurlong ya kajing krang jong kipai ba katan mahoti banyo isim benta haki lempung ilakai football ki bakam he hapo ka district hadin ba mentakasngi ka RBDSA kalalapat ban pli perda ya Kariboi League Championship arja ka kendai hapo ka mahoti zone ya ka bala pelong ru haka madan ilakai jong ka kedok hati hakan ni kelempung jong Kariboi League mahoti zone kumba kendai teliki kenhun kilapoi bani simenta bani kenipan banyak olat bandrung sapok ke Super League aja kat kendai ban pelong daka RBDSA. Lawan ban pli perda ya kan kelempung ilakai jong Mahoti Zone dau ba Charles Mangar MDC Ketany kumu kongsan haka jinga don laru kinong kitkam ke RBDSA kiba kontup nadu uba RB Shadam Presiden jong ka RBDSA uba Division Rentatiang Secretary uba GS Shadam Vice President lembat kiwe kinong kitkam bat kirang ba snong jong Ketany Mahoti. Hakani kasngi la sakhiru ya ki artli ki jingkhun ki baitenat bat ki bayakhat bormet bha ki bala pelong hakani kasngi bapli perdai ka Mahoti Zone hakaba ka kunhun jok umsolan kalayo khur ya kanam job ka maningkong dag baplim ya ka kunhun jok ingsaw dalai ko lanot bat kalai podingan kalala plim no ya ka kunhun jongka maurathun dalai ko lanot Ay hapres medonal. Okay, welcome ka to. Kung ala. Silanang re me dasai. Silanang. Oh lilit. Masaman me do. Antaga snam ngin pa yaki form kiba kerpang chaki sport club baro kiba don hapo jong ka Chatri jong ka RBDSA bad yagi ni ki form pensuba ban pendap lada fikwa club jong pi bad ka RBDSA bad kene ka form kan poi shapi baro ki club lada ja badon kino ki club ki bomyo kin soba man kontrak yo bakam lane yo bak klan mensong kita ki bang ilabu na kene ka area na Mahoti bakin yara ban penuat ya ki form lada don ki bomyo tendre kat pengilayo gerteng nila pa ya kene city shapi ni ka football league kabala penya da ka RBDSA hangne ka Mahoti Zone ke jongi adap da jing sokemen ke bakrau ya jing khat so bahaga jong pi bat ban ya don lang ke ni kesngi ban sakhi ya ke ni kesngi ke bakrau ngapan pau ke jing sokemen ya ke jing khat so bahaga jong pi ban ya don lang hangne teng ai ku blero na ka menta ki atli ki teams hangne ya ka Umsalai Sports Club kumjuru ke ingsaw bat ya baro khandai li ki teams ki blai shimenta hakni ka leg hakni ka Mahoti Zone ke jongi kumla kren sakman nakalian ke jongaru ngamla klam dapan pau khlian ka BDSA ke jongi ki snam ki peladap ni i ba kalanang hiar ka kontri kam ke joka ndrengi sngongu hadin ke jing simti ke jong presiden ba RB Shadam ba Division Rentatiang kum jelas ke tri ba ka tim baro kowe kinongket kam baro i ba kalanang ya ba ngidon ke jing kerman ni skokeman ba ni ai ke buram ya pi ya kene ka sinjam ke ba pishim ban kintiu ke kamile kai hagne ke dongri boy ke ba ke jongi te hagum kene ke sngi ngamla ro kham da ken mau bat pen pau ke jing sngongo yikinong yalam jogri boy ke jongi ki badon ke jing yo i jingai begita ki de ginong seng ye RBDSA ki founder member jog RBDSA gimla kham da ken mau i Dr. Didi Lapang we ne ginong seng ba rangkan sai ma kedo i pastor Reverend B. Apam Shong
nang ta ba BK shooting we dan lang hani iba RB Shadap ublong presiden mamentar di way ne kinong sen founder member jong ka RBDSA berkumjuru iba stimtion Shadap kini ginong sen giba mangi ngide bantip bat ni sngongo buram iki begidon kini kejungi i ka kejungi i jangai banyalam badwan pelong ya kalawai ke bapernai nak mta ka dong ri boy gidong ya kom kini kesngi kamde ka pore nga bangan kren sibun kendiat kini ka por nagaliang ka songa nga don ban pasat api isembo perkhat kendiat keswa bangan poy seta nga kwa iban pen ken mau kendiat baga dong ri boy ka jongi kedai ka dong kari ka boblai ulat ku kerpang ini naya keren ha kejing sebok nga siong uciing patau ekam resiti thlui si ais boy chubret isa keper lamisa kata kedai gari boy pat ngasko sorong yela de ban ruai tu jing ruai bang kado ga klen chicken maur i ba usla patau chohi kai jing jong i ki boy si yo arpi bat baki we ha baki pet yangi kin ibang ya gajing babreu ya gajing tibet ke jongi hakiliang baro lakalong haka kami le kai lakalong hakiliang baro nislo sarang bana gani ga rib hoy ke jongi ngila sei sibun ki klor ki banting shan hakani ke jala ga bai ke jongi bat hakari india baro koi tenakaliang ke jonga kumnong mi kemat MDC hay bor ibarit ngani trelang bat RBDSA kumjuru hangni hamauti ke jongi ilapan bana menta naga menta baki klub kin affiliate bat ke RBDSA tenaga yang jonga kumnong mi keman nga kerpat jor ya baro ki klub balengi dan tak hendai jeli mata kesnem ngini affiliate baro ngin pendap igi form ki blong do president ngin submit saka office jonga RBDSA ban penyeso elode bat ke RBDSA ngangai daga jengle jong pi kumta hagi senam ki banangwan ngangai skam bangila banang le bah khamba shushu